Kadang jangan itu nak singi ngasnoi kapan. Ainu yo belai ya kecing alam ya kecing punya start kecing belai ya kecing ini kecing iwai pi iwai. Kam tama kadang jangan itu nak singi bangila banjir don kan ni apa je nak iya bakantang kecing belai. Barak kadang por ngasnoi kapan orang bakadir kasin kapan engkong ya nga. Mangan rong sekali kisnong jopi sekali kelenti sekali surak. Kabalong kai kapa pelai ya nga. Bah, ngampoi perkat, bangan poi, hagan deka jakal ini hagan kisnong kebalang ke jompi. Namar kita bon, kita program kita minta borok istiaw ngi diban yai, ya keban yalap, ya keketin ke jomplay. Dengan itu ipi hagan jisya minta kasing ke don ke way pat ke program hagan way ngi jising yalap. Kumta ngeliok ya keban ikren sutu jimut, pat ke way ngi balang. Tak kawai ke bentah larak no sekawai pat singi nama ta kawai pat keji singlap kawai day pat kene sing. Tenak por kan nambun kitin tangah tangah semua iban ai kublai ningkong. Ikong serperson ni bialam ni jing sing. Sekretari kino kit kam jeji sing tai ki branch committee ki baper baro. Semua iban ai kublai ye pikir pang kata jong try berin jing Jesus Christ. Ai kublai lu yang in baro kan biar don nak por ka ye ke bekentang ke jong blai. Aku belai ngantip mempesan don ya. Sama balang betul. Teman ngampat itu ngapan kini. Aku belai teman pesan beda nekat kot komiti balang. Pada semua yang mana aku belai kam ke depan nak bentah di badu mission worker jompi. Mau badu. Nak bentah mission worker jompi. Dari leng bajong i ngalak ban poi akan nak jaga. Ngaliok ke ban pun ban keli nak i. Kitip kanusin ke keli akan nak senong. Ngam kan mau kerteng ya kena kisnong. Sipang ong kawak kese, sipang kalait nong kese, sipang ka kese. Tak ngadu mentah bagi keli di perlok di stesen tu pun naik ba. Ngai wan lang beri perlok nong coba pingam nang coba malah kena. Dah ada dapoi menesat tai selai mau siang tu, tang berkelahi. Berkelit kata kisnong. Wah. Teta ublay nus ngit skem ublay yalam. Ini kepor dua hari bidon biok sengaw ya kiji sana ketin ke jomplay. Anak kepor, lembu syukri barit jong belai lembah ke Bible study. Anak kepor, kabar long kum kaji kah yang hilang baro. Anak kepor kabar mentah. But kum kaji pen itu, namar kadang kadang sin kabar nengkong ya kan. Ngaya pi ngamla pen itu, pi yang api mla pen itu. Deda long kaman kajong belai ingin senangnya itu anak ni sekemat. Lembah ke program ke beper. Ada yang kepalang presbyterian penter. Kapalang presbyterian penter ke Bangadon, kebadan hangti harum pen usla. Kebacengai ke makatsan ne kandri kilometer na pen usla. Mancong na kali. Kadai jaga kebacengai lah. Bat kadon khat ar belang rilum district. Khat ar belang presbyteri. Bat KJP Sinat Pedeng. Ban ngasau ban wanra ya kawai ke kubur ke bakamen. Ban itu yepi. Bahwa Muslim moran Muslim araja arpun rio, kapalang presbyterian penter ke Bangadon, kasepediang ya kajingnya seng KJP Sinat Pedeng. Amar katakan ni kalong kajing kerpat jangan kan malam kajing duai. Nak kata kapalang ke Bangadon, kapalang ke Padang Rit, kapalang ke Badon na Pedeng kajing duk tangkin nong rap sudah. Duai boleh nak ke mesim kajing iya ke mesim kajing shitli. Mengilak ban tenrong ban kit ya kata kam ke bekia. Nak kata ke burung ke jomplay. Hoi, ada pengelapoi meneh niru. Phone mission worker tu bikin sim, telepon dia ngomyo, lawan nak kawan ni sekali ni para bangai. Tiap bangai keli kong makendu antai room. Sampai berkat mendi para bangai, nama di juepat. Keli kadon sino kayu meneh. Lamun ben keli sepang mission worker bang yo imtip yo di Kristen. Ya ingo yo pray pada di para bangai jemihi. Karena puar ke tangga tanggung tahi ke jipun itu jangan mau. Terus aku wipan. Kuptung beli semua kerana jangan master di nongkrot. Mau nongkrot cakwa pakas tay. Deh keteng ke pura jangan full name ngelak penong keteng declare son nongkrot. Kata ketika keteng ke jangan. Pengatrai ku mission worker ketika balang semua penghong. Ketika tim lingyong. Bar ke balang presbyterian nak penyaten. Kata ketika jing. Penitu ke jangan. Padang nak kepor kalau nayaknya kuat yang ni begini, yakno
Cakap benta naga ketiin ke cuma belai. Haga naga por kamta shwa bang ini ya cakap taka benta. Tong ini pedem ha belai ke cuma ai. Belai ini wana jan jame try le bajang naga por bat kan naga janmi jo naga si ke benta. Mi iya belai bagi don naga ying ke bakentang ke cuma. Belai ke ban ruai ban yorok ban syakri ke kerteng ke cuma. Belai hapok jo naga balang hapok jo naga sidang. Mi iya de try bakat ni kini min sim ke bakadon ni ya don haga naga por. Belai ki terang ke ban yo sngau ya ke jing syak ke tien ke cuma nau syakri di bawah kumanga. Belai de doa ke mat cuma belai nomor kata. Mau belai nomor kata yo syakri cuma buat telot bapop badap dak pop barok cini yang juga jing ke juga. Belai ya wala dei yang aban berat ke bajeliu juga dijah. Ban ban belai malas sai yang nanta. Ban pen long yang au jing thau buat semai cuma terai bangala ban yang ke ke por ke bentar. Belai ada suntu syai ku kerat lep dari ke por ke jing alam ke jong. Belai ngam dei hok ban yang ke ke jaka. Terai ngat suntu baki briu kan mi i yang haki ying mani. Lekin i yang ke lenti bar ke surak. Ban man terai ke jing i ke cuma terai ke lapat kan teriang yang ke jing im ke jong. Belai kan maulem nomor kata yo briu bukum ta. Mon ablay ye kaman peniang ha kana janmi jo ni kasnya ablay ye kaman sam ye slok ye tien ke jome try hangno bu syakri mo yang ko try ye kaman fly kubor ke jome ablay mo jubanan kam nomor kata ke benta jo doa ye kaman jome try badan kam ro ha kana ke por ke benta yalam ko men sim ko jo ablay ye ka por baro ke badang sa ngisu IT ngisu buti no di try ha ke jing yalam ke jome ngau ko pai ye jing doa maaf ye ki pop baro nak ada kejung cheese itu ay. Tekan nak buat ke pemerintah. Namar baru ni yatip bagane ketika Bible study. Karena ketika jingi sing Bible study, kebangala pan ong kum nadu pastang menne kalong ka jingi kai. Mo kadlong kum ka jingi kai. Kaba kamde ka sermon. Mo kamde ka sermon kebanga keren ban dia tu khana. Hari ketika Bible study kebalong kum ka jingi kai kebangi barok ni hapan ngapa. Ya ketika jingi kai nak ketin ke jong play. Dengan judai rubri wasnu tenat ya kapan hikai. Dengan tip lapinya snu tenat nepin snu tenat pat mapi ban sengap ya neu no hikai. Dengan skem oblen yalam ya nega puan kapen ya snu ya ke sana ke sini ke jong play. Berkaktin ke jong play ke mangkwa ya kapan pensengau nega puan pulang sepang ke we ke brio. Namar bagan nega dega jinya seng kantai ke man smith juga jinya seng kantai ka tayo juga kantai. Ngakwa ban ra ya ka we ke jinga kai sepang ke we ke brio. Kata kebriu kadang kebaca pok bah, kadang kebriu kebaca kriya aduk kata-kata, kebas mulai ranya watang banyak kerandu, nrei habaka kalau ikan du yo cis belis, kalau yo mah ya gaji pun ia bar kalau yo mah kata kalong ladangin pet no gospel kajong Yohanes na nang kapra na dapat banengkong terter, ladangin puling ya laban syah. Nah, itu yang boleh berkena kepada dia kira ke Bible. Gospel tu Yohanes kalau nong ke peran ke dekat ke bandengkong hadu ke dekat ke bakhadu ke dekat ke bakhadui. Tuangan pulih ke kentin ke orang ni baru angan pulih. Ren Jesu lelai no shaulum ke oleh dangstep ulawan paipat ke tempel. Baru paipat baru ulawan hau baru bola syong ulah hikai yaki. Dia kinong thok berdepan kilawan lam hau. Priu ke belakang ke beklim pada bagi labu hapdeng kali ong hau kono hikai lalap yang ke priu ke jingle jong kahi begadang kelim teu Moses ulokum yangi ya hukum kita badai belantem no mau mete me ong kumno giti kali ong ya kane bagi datang ju ya u kila ban mudo ya u hendrai ulo dem matabian ulo tho adalah kesempri akti agak kendau Hendrai, kan bagi la dem keliau, bola peniang yang la deu ong aki, tahu berkelem pop apa yang nyobi, tahu olem tem ningkong liu mau, haka, patlu bola dem matibian, bola tahu akan dau kita apa keliau sengau, kita sengau kendo kela mino away kita sedang nau di bakam temen nadu, di bakadu, dela ino marway ya ujisu bat kata kebriu badang yang apa deng, di ujisu bola yang Abu pula peniangnya ladi, baru yo iya no nuru, dari tangi atau kebriu lah orang kan, kebriu, hang no kita kino mudoi jauh pa, dan bala penrem ya pa,
Kata kali ya tu umdan atrai. Jisu la angka ngaru ngampen rem ya pa. To kiling no what le pop show. Kata kajing ikan ketin kejauh mereka Bible study kebagian kampan yang ngam. Ya kan ka benta. Ke Bible study. Pi ladangin pen nyaduk kadukot ben kong bau Jisu la lekno shalom olip tang step. Kita way ne ulum olip. Ong kinong batai bau ne ulum olip udah ulum stayon. Udah ulum jauh blay. Ya ka bau Jisu ujus ngobang ya ka ban leki usau ne ulum olip. Kan ma betul jirwai ka ong yu Jisu aban seriem. Shalom ulai kiu bun sin ban khot kat pa do trai ko mot shalom alip Jisu jule kiu na kawai kapor chakoi pat chone ulum alip para kapor la ban ong ro ne ulum alip ude ulum ba kanja ba u Jisu uju so bang ban kiu shone ulum marwai ban shong ban doai ngela ban ong ba kadi ka ber jong jing doai ka Jisu ban bodang i mangana pertai hajrong jong ulum alip ban une ulum alip udairu ulum ya wa Jisu hadin ba ulah mipan ulah kiu no sabeneng na ulum alip pat pidai ban kan mau ba une ulum alip udai ulum ba Jisu warsawan hier biang nang tai na beneng warsawan ban hier biang ha une ulum alip kata ka ba pidai ban kan mau pikir mau apa larang Jisu sabeneng Kisendran Kili apa lengok Asyik sebenarnya Dagi angel ki akum no Udah Jisu Yang berpia i Bala simnak Mentah sebenarnya Haka juga dur Punya i bawan pai Hau tau lu Oleh Nomor kata Nomor kuat begini Ya tengah-tengah Orang ketin Kajong boleh down step One Syaka temple Perkat nabi Pada semir Jisu Dua ya lu molip Ulah kirang step Wan sa temple pada pipe bahak baro ulah wan hapulai syong bat ulah hikai yaki mo kata pide ben ma Jisu dang step ulah hirna taina lom olip pan wan sa temple ban hikai yaki brio pada orang kecil ke jong belai bagi pipe bahak ki babon ki ya bot ya Jisu hak takpor mio jing kain kan dongon handrei perkat mapi tangga kata kepor ke Jisu udang lek tang kato tetikan ni teligi kambang ala bandong o Jisu la pasah ya saduk sanajar tang kirang ba kenda kanyi ke gedai kena ngatarai wat hadu kada ke keliman ka bagi beriu kitip ka bagi beriu kitik kena ba bonum Jisu di blay ngatarai nginnem la nyo yo pai ba bobo Jisu ke kepor kalak banongkat kajing sing sinon kalak banongkat ke assembly lebat kiwai ki jinseng ke bahe kalak banong kumta nama kata ngis ngutu Jisu ulah ya padu pai ba ubun ulah bun ya Jisu kata por oke ketin ke jauh play bagine ki Farisi kini ki Farisi ke lewalam nama kata ya ke wai ke beriu ke baklem ke lewalam ya ke beriu ke baklem kitip ki ai kini Farisi kini ki Farisi kita ki beri bastad bah kita biang makan nia ke jutang jongki kita ki Farisi kita ilu ke bawah ketir ke jauh belai kita justru bang bantuai yang jaga babun beriu kita justru bang tu ban peni bagi dai ki Farisi kita bakop dak jalan ke bajansur ngak barang bagi beri ke basarang piu Jisu namar kata ulah timbal ulah dam yaki yang ketir ke jauh belai dan pelih ki wei beta Jisu lang bidai ki kon ki siu jauh baman Namar kata Jisu pun sinu ya kenduk kambat kini gibriu. Namar po Jisu kerannya ke jing sisa maki ki ngorem. Jisu kam ya lade bodo ukon jong blai maki ki nge. Habo Jisu ule i kamba ka por ka jong blai ki ong bo Jisu ule i kamba ka por ksui. Kita gini Farisi kibialong mar persya ya Jisu. Kibalong mar persya ya kajing ikai kajau Jisu kini ki beriu kem sim la pediang ki Farisi kem sem la pediang ya Jisu ada por kumu mesaya
Nụ khôn trong bể lấy cái súp xiêm yêu tăng bầu đây quay lên xe này cái nông yêu thụ lúc à nên là quay này cái prophet cái tục bỏ tao ngạc tin cái trong bể và cái beriu cái là shun mà yêu Giêsu cái Pharisee cái shun hadu kata-kata hadu bon ong ngạc tin cái gì trong cái thong mulu thong sing cái chính shun cái beriu yêu Giêsu pi cái noi hikay niam kenapa ba cái noi hikay niam cái beri ku bastard pada dan dah kecil pulih namar pala shun palat la shuya kenduk kam lebat unu Giêsu ong ketin ke jong belai kile kumno kan bu Giêsu dang wan phai no lum olim ban lech ka tempel jadi ke Pharisee kile yo i ka wai ka beri ko baklem kile i ka wai ka beri ko baklem namar kata kile kumno ki ong hey kila se kila ban ya keren para Pharisee hey baik tu me hantai ka don ka wai ka beri ko baklem Kebriu ke Pak Auria yang ini simnya kata ngira Ahmad yang Giêsu yang ini sim ngira Ahmad yang Giêsu mentang tu Giêsu lagut baik-baiknya Giêsu nam lani yang ini namar kata kirup kila yok musan ba kila suker eng ba kila yok ban kem ya kata kebriu ong ketit ke jong belai hakapor ka jingle jong kate bakarang klem berkat babi kalau ka eke bersolek ba menikren Kajing le jong kai ke bakah kadang klaim kini Pharisee kala kem kala pano hai mapa phale ayong to wan sene ko mapa phale to le se kalau ke bela ra watang ka jan kan ne kam yo wan da ba ang klaim jong le kapor bakatang klaim so le la te Pharisee kira sim kala ring kala tan ya ka ale kom mapa ka bri ko baklaim wan mentangin ra Ahmad jong no kai Kenapa kemat Giêsu kemat noi kai? Kenapa yang Giêsu beri kunjung ni? Kemat jangan noi kai. Wan, takut tak kira ring kira tani kata kebriu. Pi, ngelapan betul. Maka pergi kira ring kira tani kata kebriu. Don ban kenjat, don ban tap ya kau, don ban kerjam ru ya kau. Kata kebriu. Namar kata orang ketim ke jauh belai kai kepala jia. Hadian nang ta. Kepala kami kena kebriu. Hapala poi hajan ko don Giêsu. Karena poi hajan do Giêsu ngatip baka mesin jadi versi kalau dik tak kumno ban yo ban penrem no yo Giêsu tak kumno ban yo ban peniap no yo Giêsu namar kisun ba yo Giêsu. Kyong kilek ke mapa menta ka singi ya pangin ka wang be daw ma. Nginra ya pa kamat do no kai ka ke bodi ban le ta coba. Namar tangan semua kumpan tak poi hajan Giêsu don we ban kerdem cikadem terak. Makan kelon sena Ramadan. Hapala po yang ta, ka ong kumno ka ketin ka jong belai. Ong ka ketin ka jong belai kila ong hau Giêsu. Kar basa. Kono hikai. Lalap ya kana ka briu ka jingle hi ka baka ka dangklem. Te ka kum ka jong Moses kala ong ya ki kum kita ki briu dai ban len them dau mau. Mete me ong kumno. Kita ibri ubasyon ni Giêsu kan ni. Kau kum ka jong Moses ka ong ya kum kini ibri ubaklim depan kawang daw ma. Mete ma ong kumno Giêsu, ma ong kumno na ikai. Oke ketini ka jong boleh bikir keli ka ni. Kanang kumno bikin yo ban tunju ya Giêsu. Namar tangi de bikin ma. Maka ne ka jingkeli jo kiam, ka de ka jingkeli ka ba ma yo Giêsu berjuang. Pingala ban mudur la daw Giêsu dai ja wadan ya mensim jong boleh wadak ya ketien ke jong boleh on mola berjubah ya ne ka jingkeli balai. Namar bo Giêsu ka por udon hapo ka jincar juga himarum. Udon hapo ka jincar juga himarum. Namar ka tahu Giêsu la daw nong to. Ngini kawang mau ya kana ka beriu ka hukum ka jong Moses. Kula ban syagem. Hako bonor juga himarum. Namar karai ban pedim lan ban peniap kam dai go jong no nya ban yo jing bit na ka hukum jong ko banor jong ka himaro ma lepo ti la da Giêsu ong nya kawang mau ko banor ka beri lan ulong senjata ka himaro mala banong kilikam yo tai yo bonong no tai ban penyap beri dia ayu pala da Giêsu nong em ada Giêsu nong em nai kawang mau pia ka tai ka beri kamu kinnya ong ke di Pharisee bila sekau yang bebi pai ba bau nong Giêsu pan kanya hukum ke jong Moses
Peladang Jisu orang naik kawang ya nu mau kena kebriu, kinong sabi mapi, uneu dia nu penkainya ka anje ka hukum jongi. Kamu ladang Jisu nong em kamu kin kawang nang kong ya Jisu. Ladang Jisu nong hoj, ngin ya kawang uncakem, ha? Kinong sincar jo ka himarom. Nak kata kadau, kena ka jingkeli, kalau kepak aduh kata. Jisu jawab pun. Kalau jawab sengap. Angka ketin ke jauh balik udem siapa? Ketin ke jauh balik kalau mata Aisyah balik bu Jisu udem siapa? Jisu ulah dem siapa nama kata? Pat ulah ruy tangta kendau. Dah ke sempri ketin ke jauh. Angka ketin ke jauh balik bu Jisu ulah yang ulah penyeng ya lah dia. Jisu ulah sedang penyeng nak kata kacaka. Abu Jisu ulah sedang penyeng. Kini beriau ke syuab kami berhenti. Perkat tapi kamu Jisu dang demang tu. Kini perisi perkat kuno. Jisu juma busap jar. Dem orang ketin ke jauh boleh siapa. Kini perisi ke masjid juga kelak banyak kemen kelak balik ki la wei pe ya wei la remun pe ya wei la remun tak tak kau apa. Mo tak terlakut baik ni Jisu. Kato kajing pensistem ni Jisu yang ikat tu layap ni Ahmad Jisu mentah ya kawang baik. Mo, kawang bayang, kawang aduh kata. Hari Jisu apa lagi yang nak tahu long kum dong? Long uno berkelempok. Kawang pi kata kebriu. Kawang nang kong pi nang tu. Kawang pi nang tu hamdan lese lah benong. Uno kelempok kawang nang tu. Ong ketin ke jauh belai. Ba, hak kata kapor. Kita kebriu kim dan bandut uai depan kawang. Toh. Mentang dia pas kecil perkat jangan nak beriu kepala syak pendrem. Kadang beriu bakal lempar. Pi perkat mapi. Kalau apan sudah membaca puak nomor kecil era, kalau apan syukur baik kemni. Nomor kau beli lese kamu dan bahate batin kijang kini bandaru. Kalau era, kalau sukai minta kesengi yang alakut, minta kesengi yang alade sabun syuyah baik. Entah kamu syuk ban im. Nomor kijing le jongai kadai yang abakan yap. Kalau kum ke jauh mursa selepan kawang dah mau. Nomor tak perkat pikan dia beriu am ke syong atau pok kadam kau nuat ban pe yang nur ke sudah mengon ke selit siapa. Perkat nabi. Kan dia beriu am kalau syuab satang lanu wa mau unriu nak met ke joka. Nomor kata ong ke ketin ke jauh boleh. Apa kena berisi kelingin le kau terang. Noi kan kawang mau am. Kalau kum jauh mursa Jisu lang uno berkelempam daripada jampi kawang. Kadang kebriu, apa kaya sengau, ya kata kantin ke Jisu ang kawang berkelempam. Hang tali le ke syuab setang lano bo mau unriu nak kli nak keti nak kejat nak syadem nak kerum nak met. Laulong barau, laulong berit, laulong bahe, laulong bekum nuru. Satang ban syuab yang tau mau. Lano an kawang yang tau mau kemet jauh kebriu. Pi Namar kata, orang ketin ke jauh belai, bakat lo Jisu, udang ruj, hang tu akan dong. Kalau abang mudur, bawa mensim jauh boleh uyah aja kata kejaga. Mensim jauh boleh uan paniyat, ban kenduk, yang kita kepada nak kata kejaga. Kibriu ke babat mau kati, bersyurak baik. Ingin kawang ya kena kebriu, tak cuba kelatek kalau kau menjawab Jisu, bom ya Jisu dah menuman. Namar kata. Kat bau duk Jisu orang dem ngasu bau mesin jo boleh uyat bantarai berbah tempo. Hal itu dan way lagi parisi. Ban ong pleng ngalapen keng ya ko. Pleng ngalaku laptop, ngalaku bisni. Ngilaku ya syun, ngilaku ya tim, ngilaku ya mai. Ngamdei ban kawang yo mau. Mar kata ong ketin ke jo boleh kini ki briu kila sedang nadu bertemen. Nadu bala hek lah sam sedang ya kawan berit ya toma. Sedang ya kawan ya ki kita beriu nadu bahek adu berit. Tapi kadang beriu berkepala syak penerima hukum kata kepor, kasu demek keputus siapa? Apa kau yo sengau bagi lagi beriu kala ya ki lilai kan orang hang ne tengah kut be. Ngasu apa yo mau setang lano mau kata-kata kaji ya ki ini beriu. Kasu apa setang lano mau beriu. Kung kata puan dalam sipang ba, ndak mundon syuk manu. Kata kabriu kung menut baik chanu, dan setang Jisu
bat kata ka beriu. Habaladan setama kibar anu jisulong ko beriu. Ko beriu. Kada ka beriu kam pensap kada mingon gikli. Jisulong ko ka beriu. Hangno kino mudui jongpa. Kada ka beriu perkat. Apakah persamaan menang padam atau persamaan pek suki. Persamaan pek suki. Apakah pek kayak ini kong yang jisu, keren. Apakah persamaan pek untuk kapai carum, kapai cadian, kapai cakamat, kapai kaleng sodong kayak i ba mdon. Kupta ang ketin jong blek ang kumno. Ketin ke jong blek ang kumno. Kalau jumpa apa ang mdon try, mdon syu. Kita ki breu, kita pendrem yang jisuru laong ngaru ngam pendrem yapa. To kilik no bat wat le pop syu. Ngaru ngam pendrem yapa, kilik no bat wat le pop syu. Perkan lebih kena kebriu kepala dua aja kan men. Kena kebriu kepala dua setamu sekolah tengang dah mau nak kali. Aku mau tak kepuar bakal persang bat baik. Kayak iya kadur kebat lului ke jauh jisu. Kayak iya kadur ke bapa briu ke jauh jisu. Namar kata kalian segala pendong maaf yang jisu. Maaf yang atrai. Udai une wadai hau pan kawang yau mau kamet ke jonga. Udai une wadai hau pan kawang dau mau lolong bahe lo meret kamet ke jonga. Namar au ngayo i kadur jonga jing lului. Kadur jonga jing i. Kadur jonga jing sngur. Hau ne ngalak pan i. Udai une ken pan kawang yau mau. Kat kun kecil jonga. Hari jisu lang kum no. Ang ngaru ngam pendrem yapa kilik no bat wat le popju kata kada ke jingjia naga ketin ke jong belai kaba ngakum syukri berat jong belai ngawan ra kada ke pot ko mangalaong ba kane ke jinghikai tadi kane ke bible study kabi hapan ngam bitang kane ke ketin ke jong belai kan ta perkat cawai sampai pila yok kem ne em ya kane ke bentah kai ke bangaton men keren akan ke cantik pi lok pai namar bangi imma kesni kapadai jong jing e kapadai jong jing yale kapadai kacong kajing hensting la banong kapadai ke bangi im kabe kibriu kem sngau ye la dam le jing seng ngi imma kan kesni haba kibriu kem sngau ye la dam pule bible ngi yale sting palat ngi yalong beri parisi de kana keren ni wei temen bersan benar kan ga wei ki arsingi lesingi bala ada pengawan nak ke jing singelam kadang keren ni inga ong ba ki beriu agni gisni ki im sisha agni gisni jong ga jing sniu pat pun sin ni sio ut bet ngambiang kam ngambiang jam ngaduna ka trei ngaduna ka kata ngaduna ka yok ngaduna ka kot ong ni tumisan pingi im gisni ki beki beriu kim dan syu ga jing sumu ya blei kim dan syu ka jing sumu ya blei haja ka ban ong kumong no ruai nyau jingker ku je ki baro ni klem ong ta ni tim pen ban blei ku ong wi orang ba abu dua de balang katolik mangsa madan dua ong kumne dia di isya mo ada di isya tu yang kedua ni sebab protestan mo balang katolik ulang yu pak dua dua nak pi sebab na tu dua ong a blei pe ye me ong begini barok kita jingker ku jong me hari gini barok kita jingker Kristen kalau pi kung kataru kadan deh pi namar bangi im hage singi ki babon ki beri kikop ya kador farisi kikop ya kador ta komno bani wa daw ya utai teman basan ta komno bani wa daw ya kata ke bayalam tinga seng ta komno bani wa daw ya kita ke syukri belai ta komno bani wa daw ya musyarukat tangkah kita ni ami ada ni sini tak komno ban bisni tak komno ban pelor ni ya kuipat ka bayal dia mo i ni emma kita sini bagi kop ya kador farisi walada kador ke bapau ke jengi ong we orang ba ni arsi na sini bagi beriu menta emba kita ki beriu kita ni kador bi sabar kena ka pasapok jengki kadon kador trui ong kata kata ke jing sya ni emma ke singi namar kata kembangal ong menne ni emma ke singi jo ke jing lasting
ngi ma ke sngi ka jing bom sngoi la dapat jing seng la jing seng teng teng rom lele tak lele ke sakramen ya bam na kami ke jong tra tak lele ke sing semaya bam na kami ke jong setan rom lele di ru kat pamon bam ru kat pamon la jing seng ru kat pamon hang ne ken kawan ra ya ke jing ja burom jaga palang jaga imlang ka salang ka snong ka thau bar ka jing ja burom ka jong tra nomor bagi bon palat kibriu kibashim ya ujisu om syuk kumublay pikir mau ya mak tu kalieng ujisu udon dekat kitu kisunran ki jong u dekat kitu kisunran du ujisu udon dekat kalieng bat kisunran ba kawan ka riong bat benki syarum bisa neng katu ka riong leste ka riong khila ban meduri ka riong mo ka riong yi ta meh kal e ada slap yi ka ima ka riong ka he ler singi jene nomor ba pelung keduriau perkara lebih kan ketua jeng ak belum ke duri apa nyepek yang film kan ketua jeng ak pala ima itu dem dengan ngait bekerja dan dengan jeng syak kampalat punya ketua apa yang kata kaca eriong jisu yo tiang ngai jisu yo tiang ya apa yang kata kalieng kesenani jisu terus ling dia bola im ka im ka lieng deh terus dia nonton nak kat dia boleh bertebit bahannya alieng Paro hikide ke nonton khat tang kato kan ngut ke nonton kha re nak tak daw ngaslo ko baki ke dia le persyap ite ya kata ka riong ki kini persyap ya kata kum nom pelai kata ka lieng bakal ngam jisu pon ya thi ngai ya tolong jaga lieng dia ka perkat atau jisu ya thi syane menentu coba pe mana bala jisu ya thi syane kum no to tolong lieng mana batip Nepik sup tu na, heriang lo, baik, ngulai mana? Jisu ya tiang ngai kata kan dia, pi kata kan dia jeng tunjuk jeng jisu kan, mo, kata kan dia jeng tunjuk jeng jisu perkat mapi, kat arngut tu mo, kat arngut dia dah nak kawin kalian, perkat mapi lah, wero dong na satu, wero dong na satu lagi jong boy tapan pelat nak kata kan jeng ngam jelok jeng kalian apa yang kata kan heriang, desi kelapan yo tu berhiak nak kalian jeng wero, kata kalian. Kim kan mau buat ongko kan rata pen im yangi. Wit tapi Yesus apa kalian? Wit bah. Perkara bilang amun dong tur wit na batiak la segala pun wit ka khali kala wit ka kecat ka no. Kat arngot teh kalian. Wit bah tu nong tia. Juru kan ni im makit sengi ki bangilong kum tate. Ni wit yo Yesus. Ni wit bah yo Yesus. Pi syong kok ma Yesus si kendong nan kami me. Demo dia ro Yesus nak baik tuan. Đấy như là ông Giêsu mà nó thiệt chi mau bay bay sekaya mau ông tin thế đấy YouTube ông kaya thì phải ra mau ông nó style là yung face ai dia mau nghe là mi tang hata te nghe là mi tang hata masih khi mesti bro jangan penong ablay ngai ngok ime bela penyok tiak paro simit bang kami apa dia man gimana tip teh yang ati simit min ngayap sa nanti asa mana mentip ya kata nomor bagajing im ngi gadon ketiga jong blay apa kendit mesti mi de bonong ablay ngai ngo im melai ni kesni lebun sen dak ki mesti ka shit sir ni kata aki oh polior ana slap kata melech no kunyumet hang nak ingin yo jengkerku rekan mawa apa pikir mesti bom slap kadang sengi kamu boleh ai ngam dengan syak selam. Laki minta boleh syak sengi lo kadang sengi kamu boleh ai ngam dengan syak sengi minta sengi. Ngam kop setri. Temen setri kop dak kono bro. Persengi ro ma ndai ban kenyum yo boleh. Nomor ba ngi em ma ke sengi ki bangi le sting teh. Kum ong we perlo yang pitim ne. Ba boleh ulang ke setri. Boleh ulang ke setri ke jing em Kristen jongi. Ong to pencai saya ngam situ ngah. Pun saya terperlok jangan, uang bah, kan mau em apa kau setri, hak por slap, ngimjuk kelet setri, ngirung kaya kau kayak yang perlok, dalam mi nang tu, lagi ibal arang, lalai la kelet setri, dan dalam arang la mi, lalai la kelet dapat yang setri sana, mat saya tu saya sini sah, kalau tak, kalau ingin tak, lalai tu, wei ni kau wei berkelet piye, mana kalau awan jenis kalau arak sih berkali kalau tep. Dalam poin serong awak sih begini ngomlam, ngakurabat pelang, ngakurabat seti berera hadin salam, mal berkelet di,
Di, akan ni sengi em makan sengi, jong kajing kelet om syuk ik ende kajing kelet kajing ya belai. Ni kelet teh, kini ki berisi kim kelet teh ya belai. Ki kelet teh ya belai kini ki beriu. Ki simbai, ono Yesu udai nong mane belai tahu. Ubay le persyak ya belai. Ki don ni kata kajing long, ngiru ngi don ni kata kajing long kini ki sengi. Ndai mah kerennya kai ke bang yo ngam tarai bukan dia pertan. Kau mengalong bang kerennya kai ke bang yo nama yo tapi hakin ki sengi ke bang menta ki beri aku semua tapi nam le jinya sengru. Melelai lah dalam ruai ruai sion ru. Melelai lah dalam ruai ru. Melelai. Malah tangi syuur kau orang kan tim mo masuk tim bi kau orang kebalang kebarsan aduk kajing tak yang ris. Kebalang teh. Kabalang, situ kabalang, dan teman bersan, nama balang, dan ni kena ketkam buat dan mepiru dan kabalang, orang kabalang tak ada lon, kabalang ada lon di bawah haru dan basniru dan bolong bersenyum syuk apu baik untuk dan ni, bab teruk aja si biru dan ni dan lon ada kabalang, nama kata kabasusi kalau ba, kaca mengalai. Kia ut ki prabangai ki ong ane ba ka balang jung ni tepi pinda boy tepi pinda yo tepi menjedan mawan di seng dari segi kerpang pi la ya pong jan sem la pong ku la style la pong juti ya pun ba le amit po ya tepi ba gempong wi long kemi nama dengan nama itu keteng kita ke balang ma nama itu keteng pi gempong wi long kemi ni ban la ji sing ap shwalan pi mano yo don manu bawan jing seng nomor pala he pala ke yang mani barung yang mani siptiang yo mix lui he pala ke yang mani balai mendon syu bawan jing seng tapi kemit balang mit poyang am tip sipi ni kalau gumno don iki por ngai lada umlet jing seng utamen basan bepli yang mani takamot ka jing seng no kamnong ya dan ke por bakal telar ki mana kini kisi ke jengi ke bumta kanya orang ba ni em ha kisi jong ke baki beriu kim singo teh mana tinggi ke Yesus Kristus boleh orang ke balang ke basan ada orang ke balang ke bahir bi tu perkara bi balai teh bapu ia kata ke sok tim balai bapu ia kata tim ke jeng tau ke jeng tak nyeng balai orang kam tau si antar được biết không kam tau balai là bu balai ke jeng tau mà bà đơn cầm tay bàn thâu cắt nôi đơn chừng ngay mo cắt tay có sập tim ek ông tay chừng ngay kristan ke badak dunia kris cắt nôi tay đơn chừng ngay kumba ông vui lộc mengatakan ngej bahaya boleh Riman sinuan jing tak untuk menyusun peding cikulan baju. Kumalang way orang bak banyak baik skill. Dengan itu episode kan dia nampak kena. Dan way orang bak banyak baik skill. Banyak baik skill buat terima joki Olimpik tu. Betba banyak baik skill. Unya apa yang terlai untuk nang ni cerita siliang. Dalam poin cerita siliang, wong pingin dem mengalak banyak apa yang istri nang ni cerita. Rok lay risalah tak ti hoi ngej bila banyak. Wong tuan, syong ni banyak. Ndon way ro bande bade sungai teh ndon sungai teh nak kata daw la da thau em ndon poi teh siliang pingai bangala banyak sin ni baik skill hoi ba pingai dan bakam pertalek bar kasih bar pingai dia to lewan se ta syong le pingai teh ndon manuan nak kata daw ong maka jing thâu là jing đáp đơn giản khi cái jing thâu được thu ya cái jing thâu mo ngang ada beleng kot don bejrong ru kadon cái jing thâu amar kata ban kot sa ketika thong cái jing thâu cái jing đáp đơn giản jung Jesus Christ cái bang di ban le kebadan kam kalong tang bangi ngin supaya cha Yesu kombolong kato kariu kentai ke bakalim Yesus orang kau beri pada ayu tu. Anu kena mudah jauh pa. Balai pada besar tu. Baik no. Masih baik kau. Yo iya kedor Yesus Kristus. Namar kata kabalang kabasan aduk kajingdap dengan Kristus. Dai tang kata kabalang dan dai tang kita kibadan hapo aja kabalang kiba baik ja Yesus Kristus kena baik ja kepertai.
kan mau lok la de pi pej perthai pi nami Yesu namar ngi em ka perthai ke ba e tham the ngi em ma ki sngi ki ba khadu ngi em ma ki sngi ki ba ki briu ku mangla de ongan ong be sin ki briu ki em ma ki sngi ki ba ki briu kim sngawi e ban le sting ya ke jing sakri bale le ta na le du jok ku le chu du jok ku le kum ong ga we ka samla namar ka ba menit ma ban tim si we samla ai tu ba e ka kemudian apa tim si kajuan untuk apa don mangar ka tim be tim si be tak orang yang ngan marba ngata ngala pop palat beli no map syu ngan syu tim be menilai la ngap podo jok bro naman kata ngong wow lok ba i la de pin mat ya kajing pang jo do jok tarai pin ong wow ma yang ko beli namar ba ngi im ma ke sni ke baki briu kim sngo e nyibo sekendong dia boleh nyikup ya kajing farisi Syu kena, syu pek kilek kumno. Nak kata kadau, ni im hagis ni jong kajing lek sting. Nak kata kadau ong ketin ke jong belai lem dajia kajing paidien kabakut ru kan nom jia. Belai labu ya kata ong kajing tau. Namar bangi dang du. Nah, nak kata kadau bangin kot saya kata balang ke basan nadu kajing dak perinyo keris ko buat hadu kajing dak perinyo keris hadu ben kot hadu ben apa sebeneng. Kada yo benda keren kada bad we kong. Ngkum no ngin lek banyo ya ka beneng ngata ko smart ba ban keli. Hata jaga mangata yang kuli ngkum no ko ngin lek banyo beneng. Yang kada dia seng ba tu ka. Amiti kana ko trai ban dia seng yo beneng. Kiti kana kuli usu we samla ngom pi kat menu samla. Udai dukan kemiti balang. Keli ngkum no ngin lek banyo beneng. Wong ngata ngamla ban lek. Ngamla ban lek. Ngamalak balik naman kaduna teh ngam yo beneng ngire mangali wong hari ngasyu pensai ong kum ni ban yo ya ka beneng bangin yo bai direct ya ka beneng kam arta tien dan kam tang ban syu ngai tang ban syu ngai uji su unong penla ya ka jing bom la jongi pi mo daya karen bai parlok benta perbangiwan sini kanu kam karen de persang ngenam la ta ban le Inum dong experience kan dapat persang. Nomor kata lagi kuat banyak beneng persang ban im ke im ke biar day kat kaman ke jauh beli Paul Filipi iwe pulai wong. Ai ba ke im jopi kan ya day gospel ke jauh kris. Ai ba ke im jopi nomor kata lala ke im jopi ke ya day berketin ke jauh beli kamu ke ya day berketin kamu ke beri pulai Bible. Mun lagi beri mun pulai Bible kitip sana ke ya day ke ya day ro. Hendrai ong po ai ba ke im jopi kan ya day ber gospel ke jauh kris. Nak kata kadau lah gaji ini gadai ngin poi saya gaji jingdap, saya jingdap krem jiduna, ha Jesus Christ ha beneng, nama dek Yesus berlawan saya percaya, nak minta ke bah, hok, dai nalai ne, ngambil semua orang biang, like, balai. Tak kan jadi jingkeli. Kadang ke orang orang ke jinju bak mo. Justru lawan nam tak diberi ke bapak bikin kelak apa? Mod. Mo. Baru angin lo nopop teh ngaruh de nopop hi, teman besan lo nopop hi, sat person nopop hi, mapir nopop hi. Nak kata kadau ngila du nang ke porong ke jauh beli nak kata kadau jisu uan ya kapan? Pensan yang ni ke bagian kot saya kata kajing. Dam. Lem dau jisu pensan kan mau ngin nam yo beneng dari tu. Kadang orang bangin lek beneng bangang lek nyeseng lek hok ong saya kuno. Kata ko hok kajang pit lok kalong kata ka janyat ing ka banyak dia kata ka ingkong ka banyak di ka pring ka banyak di ka bayong. Kata ka hok kajang ni. Kata ka daw banyo ya ka beneng ngirang kam mencupet ja uji sukri. Sing pe uji su kuno. Ini nama uji su. Ini pe uji su hakane. Mo. Hakane kuat pu uji su am pe yang ni. Kadon ka uji su ang ni mo. Larangi pulai pinyo iya kanya kadon, tapi pulai pimpai oh yo kebayong, dok saya sao, pinong ta, pinong kebayong dok saya sao, sana itu non betul ke Bible, anda lada pulai kita di badan hang ne, ini iya kadon ji, su, tangan perkut senan mo, kuman keren senan dengan ia ketinggi jauh beli kan dia tok, nak kawai kajingnya tok kana, bapipin kan mau kan banyak pulai Bible mo, kan mau pulai Bible, udah no armut separa, kita itu samla berarngut, gimana kemirang pasuk kila pelai kibane senai yang kawai kajaka. Apa kira yang senai yang kata kawai ke jaka, uta unmen kat orang tiap menmiet,
ulah pos ni ya kejing pos ni kan syakum nore kontrol lagi mesem la kendit ulah jahai ulah pek dengan pakai ying dah rong bisa ying dan kusui badan hata apa ying dan kusui matang tahu sim dah kena kuat ba ora wud wong wana ni kusui metakan pam ye me dah kena white lam al soti dei bisa dei jeung seng Butip te bagane gade wala baila malesati. O wana ne kusoi ngan pam ye ne kusoi ong mi nang ne balai mi song hapo jaga ne gayeng. Kade gayeng ke jonga. Kade galenti ke mangayai gayeng mi nang tu. To samla made pen wong wana dengan pam nang ne ketini jong beli. Kusoi ong komno. Ong komno kusoi. Ong bu khop ke bai bel jong bu mata ne terdemnya ka. Mesti ting te. Sipting kan ya. Siptingnya ke badan hapo kadok. Do jam. Apa kata? Nun. Nak kata kadang dan kampan. Boleh ya kamu. Boleh ya kan nomor buksu Yusuf ting bahaya ketuk ketin ke jauh boleh kuat nak kata. Nun. Jisu job yang kita percaya dak ngam yo semua orang ambek kelut deh. Job yang percaya setan dak setan percaya jisu dak Nagai. Dan batip mat. Isu pencahaya setan nagai. Ngabek kelut tapi ngam dia semua. Kami keren elem mana usun. Jawab jam pencahaya nagai. Ketinu boleh. Setan pencahaya nagai. Ong setan nabalatho. Penuh jisu nang ne klik je mesti ja nang tena tenum mesti jarum napa la tho ki angel kinuan tu me padra me benda mensau dak ketin ke jong belai jisu job dak ketin jong belai setan percaya ketin jong belai nomor kata la dengin don ye ketin ke jong belai ka anu jisu nuan percaya dak ketin ke jong belai penong mat kiat si ong si jing set ne si jeng tap kam ni dei di kiat kendiat mo ketin jong belai kanong te keren dia kata mat kendian bakal long ka dawai nam ta kasdir jong me uji nuan mat pi atau kaya nam long dawai teh dan penkesan ma di kiara long dawai tadi ambang jadi ro bang ga lo sia dawai mo setan wan berpercaya dak ketin ke jong belai ya ki beri ki batip ya ketin ke jong belai ya kita ki bom tip le kan momon mo nak kata kadang dia tu belum berkui kan kajing kai ke bapor kan bat slam ya ke por nak kata jong pi dia belum berkui ngin saya keduk ada kalong ke ada kepor kadang syak haki we par kipor bagi ni aku kini kijing seng ki basngut tenat ya ke ban hikai kumanglat ong nomor bagi jusngut tenat ban hikai ngam tip pi nong syak hikai jusngut no yo no hikai dan rengai skem bawa belum nyalam belum nyalam ba ya kai ke bang hikai kinyak ban kem ya ke jisya nak ketin ke jong ngak lem hikai ya ke bang dan nak kelas sama ya dengan hikai ya pi ya ke jisya nak ketin ke jong boleh berku lain nak betul